Lalu terima kasih lawan pian sekali lagi. Mudahan banglah pian dilancarkan rezeki. Pinanya masih bujang, inya belum berbini. Abang dilihat moha ada suah maka saya. Jadi lawan pian bangai ulun doakan. Mudahan tahun ini cepat berbini pian. Ianya tuh yat ibu mengotek nang 100 di belakang bersembunyi. Pinanya bang pian kadada taniat di hati. Bila tuh taniat kasini dijulungi. Kayak abang nang bepirang hakon nang manunti. Liwar asik benar menyawir tuh di sini. Bangai terima kasih ulun nang mau ucapi. Inya harap bejugit nang kaya di JKT. Oh الهادي من قلبي بشراكم قد لا نور زين وعلى عينكم يا وثق الهادي من قلبي بشراكم قد لا نور زين وعلى عينكم برسول الله ودعوني وإياكم وحج بيت الله وزر بدعاكم رسول الله ودعوني وإياكم وحج بيت الله رسول الله خذوني وإياكم حج بيت الله وزر النبي معاكم مستكن مستك لما تمر أقلام هنايا يا طاغي أول على
Allahumma salli wa sallim ilahi ilahi rabbi ya Rasulullah ilahi rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, tapi beri jawaban Kepada ibu bapak nang masih belum bolehkan, atau abang-abang nang di seberang jalan, baik nang berduduk di bangku buhan pian, atau berjongkong saikong nang bergunting mulit duduk di kendaraan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, mudahan kai say ikam selamatan tuh di jalan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu nang masih tak kumpulan, matihin kedua sebelum tengah hari ulun nang memainakan. Kaina imbah ini bila datang lalakian, jadi kami menutup sebelum orang ajan. Lalu lawan ibu sebenarnya, jadi terima kasih bulah nang lawan pian, ulun nang nematihin 2 kali memainakan. Ada 10.000 ulun mendapat sawiran, padahal ibu-ibu masih banyak tak kumpulan. Ada nang berdiri tasnya kagegenalan, tasnya berwarna topi, ulun nang tak lupa hari ini menyinggol pian. Hanya 10.000 ulun nang dapat sawiran, ibu nang bejalan nang harga 5.000 ini mana bahiakan. Tetap terima kasih kada dihabisakan, masih bang ada di tangan cilai pian. Kalau nang lawan kakak nang memberi sawiran, terima kasih banyak walau 5.000-an. Lu tak lupa kai mau ucapakan, tadi nang pian datang nang lawan laki pian pakai pici ikhirang, jadi anak sudah saikong beisian. Lalu terima kasih pian memberi sawiran, mudahan buhan pian selalu sehat badan, mudahan buhan pian rezeki dilancarkan. Kaina makin hari laki pian tambah sayang, supaya kemudian hari kada meninggalkan. Mudahan bang pian nang memberi sawiran, nang apa tuh usaha diberi keberkahan, lah keberkahan. Hey. Lalu alhamdulillah ulun dapat sawiran, maduhin kedua kali hari ini menampilkan. Jadi tunang belum tadi sudah bebinian, ada tunang belum bapak-bapak di hadapan. Sidin mulai bisukan mengamira kada ampihan, cuman nang hari ini kada ada duit sawiran. Lalu lawan bapak nang ada di hadapan, nang sidin berdungkong di muka bedang kakan. Ulun nang sabuting lawan pian memadahakan, itu senjata pian tatuyuk sabelah kanan. Sabelah kanan. Jadi bang bu ulun nang mau ucapi, bila nang to sawiran pian niat to memberi, baik to kasini pian nang mendatangi. Lalu nang tak lupa lawan Pak Haji Umar membisiki bini, atau anak sidin orangnya kenal sekali. Lalu tak lupa ibu nang menambahi cuman 5.000-annya tetap ulun syukuri. Jadi nang lawan kakak nang ini memberi, pinanya masih bujang atau sudah belegi. Jadi bang pian terima kasih hari ini tambah 10.000, nang ini 40 kakak
tadi memberi lamun ibu berkacamata 5.000-an beisi. Lalu Bang Ulun pulang nang mau ucapi kami terima kasih lawan pian hari ini. Jadi gini kakak nang bejuk talo cuwi nang apa tuh higanya tangannya genal benar kawai ulun lihati. Jadi nang lawan kakak nang pian nih memberi mudahan beretaan sehat setiap hari. Mudahan buhan pian dilancarkan rezeki pinanya beretaan ibu-ibu hari ini. Nang bebeju hijau keluarga Pak Haji Umar di sini tak kumpulan. Jadi bang orangnya beiksa beretaan karena nimadihin 2 kali dimainkan. Nang pertama tadi kadete talian sawiran, nang kedua ini pinanya ibu-ibu sudah ampih nang auran. Jadi beretaan hari ini menyaksiakan ulun terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan rezeki beretaan dilancarkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan jadi nang lawan pian nang ada hari ini. Nang ini bang ibu nang sidin tahi lalat ulun lihat tak kenali kayak lain tahi lalat kayak tahi biri-biri. Lebih jadi bang sidin harap benar menyawir nang kaya laki-laki. Ulun bang tahu ini lain duit pian saku nang paribete. Jadi duit siapa nang ini pian julungi lamun nang duit pian terima kasih sekali lagi. Mudahan bang ibu selalu disayang lagi. Nah sidin ranai-ranai 50 manembei. Lalu lawan pian terima kasih hari ini. Mudahan nang memberi sehat setiap hari. Mudahan beretaan kita lancar rezeki. Mudahan beretaan kita kawan naik haji. Lah naik haji. Awan jadi madihin ulun mana rusakan mana tadi tuh bang ibu tahilalat kagak kenalan. Nang 100.000 memberi duit sawiran. Terima kasih bulah nang lawan pian. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada nang tu lalu ini aku aduan. Mudahan bang inya selalu sehat badan. Jadi kada kalah boy jualan lakian. Anda 5.000 pian kajujuan. Lalu 5.000 inya memberi sawiran. Maka abang ay asik baju gitu sampian. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan bila sawiran banyak ulun hakun berdiri menuntik duit sawiran. Lamunnya kadeda di sini aja berdiam. Lalu terima kasih lawan nang abang-abang 5.000 menambahiakan. Lalu nang tak lupa ulun mendona kuni pian ini memberi kayaknya lain duit paribedi. Tapi abang nang itu duitnya manjulungi. Lalu terima kasih lawan pian sekali lagi. Mudahan bang lah pian dilancarkan rezeki. Pinanya masih bujang inya belum berbini. Abang dilihat moha kada suah makasai. Jadi lawan pian bangai ulun doakan mudahan tahun ini cepat berbini pian. Berbini jadi matihin ulun mana rusakan sambil ulun menyusun hari ini duit sawiran. Sambil bang ulun bu merinciakan tak lain dan tak bukan kita nang hari ini bergembira beretaan di dalam nih acara resepsi pengantinan. Kayak pak ibu-ibu adakah hendak belewan lawan lakian gitu nang inya di Suberang. Jadi bang pinanya tak banyak duit binian karena ibu-ibu mengutik duit laki pian. Ibu tuh banyak ayo duit laki
jadi madihin bu ulun lanjuti kayaknya tuh yat ibu mangote nang 100 di belakang bersambunyi pinanya bang pian kadada taniat diheti bila tuh taniat kasine dijulungi kayak abang nang bepirang hakon nang manunti liwar asik benar menyawir tuh di sini bang ay terima kasih ulun nang mau ucapi inya harap bejugit nang kaya biji kate jadi lawan pian bang ay ulun ucapi mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki sambil tuh bang lihat ulun sebelah kiri tadi ada 100 cuman menjulung belum lagi tapi bang ibunya tuh lihat kadede lagi pinanya tuh 100 si din maho ngopi dia ulun cari harga 5 ribuan lalu alhamdulillah ulun mau ucapakan sudah dapat sawiran 5.000 kebebanyakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan beretaan kita disehatakan nang mana nang gering mudahan disembuhakan nang mana ada hajat mudahan dikabulakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan mana tadi abang pang baju kopiah warna hirang tadi tuh bang pian nang rambut warna abang nang kacamata di kepala beendakan tinanya bang duit sudah habis pun sampian makanya besambunyi tuyat merasa kehilangan lalu lawan pian ulun mau ucapakan nang ada hari ini kita nang tak kumpulan lawan ibu-ibu nang belum bulikan nang masih minta kumpul nah tuyat bang ibu tadi duit 100 sidin mahu opakan harga 50 2 buting tuh di tangan jadi lawan ibu duit mahu opakan dibawa kasini ulun kolir manun tipian jangan tadi duit kada dihurupakan imbah ma ambil sawiran hanya beregeban wah kenyamanan paman diet jadi bang ulun terus melanjutkan jadi wan ibu-ibu di situ tak kumpulan nang ada di kiri atau nang hanyar datang tinanya hanyar datang ini nang ibu guru awak saling bagusan padahal umur tuha tapi masih sing mungkalan jadi lawan pian pinanya harat paaratan kada harat sang sidin itu nang parawatan cuman juga di kalambo mangguyang lagi pian lagi pian jadi bang ulun bang ay melanjutkan nang mana 50 tadi sudah menampayakan amun tuh bang sudah taniat tuh sempian baik bawa kasini bu dietarakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang hari ini bahagia beretaan jadi tuh bang pian kawa pulang melihat ini kenang-kenangan istilah bang kata kaina ada di TV muha-muha buhan pian nang mana orangnya nang memberi sawiran nang mana duit 100 tadi mahu upakan lalu lawan pian ulun mau ucapakan lalu nih bang abang nang di suberang jalan harga 5.000 pulang ada menampayakan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan bilanya bejugit baik pian kasuberang bergabung lawan ulun nyata kaina tak buat kita nang kenang-kenangan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ini nang madihin menghibur beretaan sebelum tengah hari sebelum penutupan kaina insya Allah madihin disambung pulang imbah tengah hari tidak datang beginian cuman imbah ini sebelum orang ajan habiskan duit sawiran kaina nang imbah tengah hari biasa pulang biasa pulang
ucapkan kepada Tuhan pian di sini berkataan. Jadi terima kasih banglah nang lawan pian. Ini inya menyawir tunggal 5 ribuan. Bilanya menyawir duitnya kada banyak, cuman 10 ribu diantar ke seberang. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan, mudahan kabul hajat jodoh lakas mendapatkan, mudahan bebini tahun ini tahun depan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada nih penonton di TikTok beretaan, selamat berjumpa hari ini nang bertemuan. Tuyat duitnya sudah harga puluhan, mana tadi harga 100 lawan 50-an. Tinanya pang duit sudah dihukum pipian, lalu lawan pian ulun mau ucapkan capati pang kasini bakumpul beretaan. Saumpama kita madihin tak kumpulan, nyaman ulun berdiri mengawani baju kitian. Cuman saumpama duit banyak duit sawiran, hakona itu berjalan manuntik lawan pian. Cuman sayang benar 50 dilupakan, salah bila lambat tersisa 2 ribuan. Jadi wan pian ulun mau ucapkan sebelum kainang ngalih ulun maingkot di tangan, nang duit ada holo dibuat dalam kantongan. Kena ngalih mengajak jadi madihin ulun mana rusakan, nang lawan paman es krim selamat berjualan. Bujur berjualan es krim nang hari-hari, cuman nang anak sidin ada menjadi bidan, ada juga jadi polisi. Jadi untung benar sidin ulun ucapi, mudahan beretaan kita kaina sukses di kemudian hari. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi, ibu tuh nang ini sekadar mau kayakan, cuman nang itu duit kada kasini jua pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada kakawanan di TikTok saberetaan, madihin hari ini kita nang bertemuan di Kartak Hanyar itu di sana gere ulun mau infoakan. Jadi lawan pian dinglah cukup kasih to minta rela bebujuran, karena pang kakak ini letik di TikTok ada kawat kakanakan. Jadi minta rela belum balik lagi pian. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan, begini tadi kakak nang duit mau pakan. Jangan bejauh minta rela bebujuran, marah atau duit pian mau pakan, asal lain itu jadi menjulung duit sawiran. Jadi lawan pian ulun mau ucapkan, ulun nang kasih to berjalan rasa supan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ini duitnya sudah sidin nambahiakan. Nang pian memberi nang itu masih bujang atau sudah belekian. Mun sudah beleki ulun mendoakan, mudahan kalah pian tahun ini betianan. Lah betianan awan jadi panonton pian saberetaan, ulun nang ini panglip di TikTok bebujuran. Jadi panontonnya liwar kabeh banyakan, orangnya bungas-bungas jua nang baik hati ketujuh memberi sawiran. Cuman tuh sabutik nang di higa salon sudah nang kalawasan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, mudahan buhan pian bertahan disehatakan, mudahan rezeki kita dilancarkan. Lihat lambatnya nah pun juga berjalan. Lalu terima kasih umat dikunyukakan, lamun diulai-ulai ulun merasa sopan. Lalu terima kasih dinyanang pandustaan, jadi lawan kakak terima kasih banyak ulun nang mau ucapi. Ini bang memberi buai sudah tak penyakit ulun pulang mau ulai hari ini. Jadi ini bang emas cincinnya
punya 2 biji, istilah tupang amas berisi tak banyak. Langsung didoakan pian nang hari ini, mudahan kai pian dilancarkan rezeki. Kain abang amas tambah nang tak banyak, kain abang banyaknya amas ka gigi-gigi. Sampai ka gigi kan amas dia. Jadi nang ini pulang nang memberi sawiran. Siapakah nang nyuruh tetap terima kasih bangai nang lawan pian. Siapa ngarannya nyaman ulun ucapkan, ujar nang menyawir anak Pak Haji Umar menyuruh nang rambut habang. Lalu terima kasih banyak nang lawan pian, mudahan bang rezeki pian dilancarkan. Sudahlah tuh bebini atau masih bujangan. Jadi ujar Ari terima kasih lawan pian, dilihat nih hanya ketujuh pecah di tangan. Kawan, jadi bang kantungan sudah nang di atas, lawan sebelah kanan, cuman sebelah kiri masih puang bebujuran. Lalu lawan pian ulun mau ucapakan terima kasih banyak saberetaan, ulun nang nimadihin menghibur beretaan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu di sini beretaan. Jadi jam 12 lewat 6 menitan, lalu nang lawan pian ulun ma impuakan kaina bang di sini kami nih bang panggung konser ma isiakan. Ini nang pastinya sampai mbah tengah hari sakadar ma impuakan. Jadi lawan pian jangan holo bulikan, jangan nang jual duit hari ini dia misakan. Kalau kaina bulik bisa riki lagi pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang bapak ibu nang tak kumpulan, tampuluni pamanis ada sebelah kiri lawan sebelah kanan. Jadi nang tak lupa lawan pian ulun doakan nang mana bejualan, mudahan tu usaha pian dilancarkan, nah usaha pian diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan ini nang madihin mungkin nang panutupan, karena imbah tengah hari madihin disambung pulang. Jadi lawan pian jangan hulu bulikan, mudahan beretaan kita disehatakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang nih berdoa langsung saberetaan. Bila ulun berdoa amin akan buhan pian. Jadi nih bang doa ulun mau mulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan di sini kita tak dapat, kita panjang umur mudahan selalu sehat, mudahan tuh rezeki beretaan meningkat. Sehatnya kita sehat nang walafiat, mudahan sehat kita sehat di jalan taat. Jiwa sehat kita iman ditambah kuat, sehingga beretaan kita nang terhindar dari hal-hal maksiat. Mudahan beretaan usahanya beberkat, mudahan beretaan kita pulik di sini kaina kabul hajat. Mudahan kita juga dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bang kita beretaan selamat mulai dunia sini sampai ke akhirat, laka akhirat. Jadi madihin kami menarusakan kepada ibu bapak pian nang saberetaan. Mungkin bemadihin ulun satu mat lagi buai nang menampilakan. Umasidin membuka tas tuyat di hadapan, pinanya merasa memberi tadi kehilangan. Ulun minta rela terima kasih lawan pian nang mana tuh memberi, mudahan tuh rezeki pian nang dilancarkan. Istilah pangkata
Rezeki pian deres kaina nang kaya hujan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kaina nih bang kami insya Allah disambung pulang. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan apabila jerujuk ini daun jimampai ada paikat laki bu dede yang kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai nih menjelang itu hari bang antil. Lalu lawan Pak Haji kita mendoakan lawan Pak Haji Umar nang sudah mau undang. Lalu lawan Pak Haji kita mendoakan mudahan tuh Pak Haji pian sakaluargaan pian panjang umur bertahan disehatakan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan bang pian selalu dalam lindungan acara hari ini diberi keberkahan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan banyak-banyak minta rela minta ampun lawan pian. Bila dalam matihin terjadi kesalahan maklum ulun matihin sakadar begegayaan. Jua bematihin kadang memakai buku kadang memakai catatan. Lalu terima kasih banyak saberetaan atau jua abang nang di Suberang nang tadi memberi harga 5 ribuan. Bangai terima kasih banyak mau ucapakan mudahan beretaan selalu disehatakan. Nang belum bebini mudahan tuh bang jodoh lakas mendapatkan. Nang mana sudah bebini mudahan lakas beenakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada nih bang pian di muka nang laluan baik nang membawa truk atau kendaraan inmak acil bawa nahirang. Mudahan cilah pian salamatan di jalan mudahan pian selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan jadi lawan paman nang ada di Suberang nang awak kenal benar rajin maatur jalan si bintu maatur nang turunan jembatan ada kalau simpang 4 rancak betamuan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan selamat nih betamu lawan kami beretaan atau abang-abang nang tadi membawakan nang rambut bejeret baju berwarna abang. Lalu tuh mudahan sehat saberetaan kita di lain waktu kawa betamuan pulang. Ini matihin sakadar begegayaan terakhir nang panutup pantun ulun bawakan abilah jarujung tadi daun jimampai. Kalau bang ada kain jarum nang patah jangan pian disimpan bulah di dalam hati. Kalau bang ada kata ulun nang salah banyak meminta maaf minta rela hari ini. Lalu terakhir ulun mau ucapakan lalu nang lawan pian ini memadahkan salah lawan hilap mohon dimaafkan. Nang mana hanyar datang silahkan tuh makanan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi. Kami bersatu langsung bertahan Sallu ala Nabi Muhammad